Briane ko hari ukuntu dora twumva bavuga ko uri umwe mu bakobwa bakarira abakobwa usanga abakobwa ngo mudahuze cyane byo biva kuki Bavuga ko abakobwa nabajura haye wasanga hari umuhungu wirirwa wiba ubeshya ushaka kumukuramo ikofi yiwe yikoreye mabeshya ngo mukore igikwe mushaka ibitunga wese ubikora wowe nta muhungu mukundana ujya waka ikofi ngo mayibu ndashaka kujya muri salo mayibu oya ibyo ndashaka gukoresha inzara mayibu ubwo rero niba udafite umuhungu ukura waba ufite ikibazo si ukumukura ubwo nturyoshye si ukumukura iyo mukunda ntabwo mbizi hari igihe usanga ansumbye amahera James Make kuki wowe ukundana n'umuntu ugusumbye amahera kuki wowe udashaka gukundana n'umuntu muri kuri level imwe ese kuki mwizamura mukuva ko mwakundana n'abantu barusha amafaranga mwe mudakundana n'abantu mutarusha amafaranga kuri wewe urashaka gusohokana n'umutipe adafite amahera nkanamugurira cyane rwose nkanamusuzuma mbwati wambobo ryumwe utaye we Marine ryumwe utaye nanagoye n'itike mwongo umwe wonza inyoni uwo muganisha mumaranye imyaka nk'ibihumbi umwongo umwe wonza inyoni bishatse kuvuga iki ufite umuhungu umwe mukundana umwe gusa go problem umwe n'ukuri ufite ikibazo kadusoze n'ikiganiro kunzi ba Buja Hit TV ni mwana mute cyangwa revanya namerereye umwe wese arene baza ko dukurikira 5 kuri 5 kandi mudukurikirana muri benshi rero gabashi umunsi je nateye iteka ryo kwakira icyamamare murabizi ko ntari mu Burundi ariko ndi mu gihugu kibanye muri bamwe tuvuga ururimi rumwe rero nagiriwe ibako canke natewe iteka ryo kwakira DJ Briane ndabizi ko mumukunda cyane muri benshi hari abantu bahora banyandikiye ati we kugiye mu Rwanda uramuturonderera Briane rero Briane reka mvuge ngo merci beaucoup cyambere ko kuba wemeye ko dushaka kuganira mvuga ati ramutsa abakunzi ba Buja Hit TV Buja TV njya nyibona ariko ngewe tu njya nyibona nyine yari ukuntu mba ndi kwitembereza kwa ko ngiye Burundi narahabaye nkareba nyine tuntu twi Burundi nkabona utuntu twa Buja TV hakoraho n'undi mukobwa cyangwa ni wowe ni jewe ari abandi nibaza ko bagiye hari undi mutipe hakoraga mugubunye ko nije ndiko ndakora okay ubwo ndumva njya mbibona ariko ubwo ni wowe nuko hari wenda najyaga mbyitegereza neza ego bakunzi bacu rero Briane murabizi ko abantu benshi bamuzi ku mbuga nkoranyambaga mu Kirundi ndabyibanyira babivuga imbuga ngurukana bumenyi nibaze ko twese rero twagiye tumubona nibiki Briane ntuzi Kirundi none none cyangwa warakibagiwe oya narabyibagiwe ariko imbuga ngurukana icyo koza ni ngurukana bumenyi biba biguruka muramuzi kuri social media muramuzi atwika ni umwe mu bakobwa canke novuga ko ari umufiyeme atarya umunwa vraiment avugisha ukuri niba murabuze ati reka ndamuganize gato muri hangana ko turamutunguye ntago yarazi ko tugira tuvugane kandi nayo nyene bayifitiye stress nyinshi banyisangiye ahantu banzanira keke ngo mfite bidi yararangiye mva yakwije imyaka 18 mugasi wo twari turi sindi uze nanjye nago nari impari wari he Briane narindi mu buro ndi mugasha Briane we ntituze kugaruka ku bintu byo mugasha kubera wapi vraiment nzo bigaruka undi munsi ahubwo ndashaka kumenya Briane wakira gute canke wakiriye gute kubona nk'umuntu ataringa mu Rwanda kazibona kuguyeho nyene uko nyene ubyakiriye gute shanjewe mani mba numva nyine nishimye tumba mbona yuko hari abantu bankunda kimwe nuko hari n'abakwanka barahari ariko abankunda nibo benshi kurusha abanyanga nago ngewe expectinga ku bantu banyanga byatari kuko abanyanga bo ni ibya buri wese naho buri abantu bamwanga abantu bankunda nyine urumva baba bahari kandi n'ubundi gukunda umuntu si ukubivuga sometimes n'ibikorwa biba bikeneye kugira ngo umuntu nyine abyemeze neza yuko nyine umukunda tu Briane uheruka mu Burundi ryari muri 2000 na kangahera na 15 ahari hafi 2015 ni waruri ndumva naho ngaho hari ikiganiro cyane nabonye uri kuravuga ko office umupeti nyene umupeti wawe ari umuntu umupeti wanje no murundi ahubwo se none numva ko uri umurundi kazi none wavanze amaraso yego naravanze amaraso kuko papa we ni umurundi
kuko nanjye niho nize ngo n'umupeti wanjye nyine n'umurundi. Okay, reka tuvuge ngo turaryoheye cyane kuba turi kumwe n'umuntu nyine rega abanyarwanda n'abarundi nico kimwe. Tunyarukije rero Briane. Kubano ushobora kuba kubonye ari ubwa mbere kuri kamera za Buja TV. Bo bibwira gute ubwawe? Nababwira se gute nyine ko ari DJ Briane. Cyokoza ari abantu okay ni DJ Briane, nkora akazi ko kuvanga umuziki as a DJ. No gukora ibiganiro ku ma social media hano mu Rwanda ariko ndumva araho hantu nakundi kuru nabibwira. DJ Briane yatanguye ibintu byo kuvuza ryari muri hashize uyu n'umwaka wa 2. None Briane koko hari abantu usanga babimazemo imyaka myinshi ariko usanga bibazwi cyane. Yego nyine abaharanze kwa wewe nirihe banga wakoresha haranze nyine harahiye imyaka 2 gusa harahiye man erega umuntu n'ukuntu abayeho n'ukuntu abana n'abantu man ntabwo uzaza wifunga muri game. Hari abandi bantu wasanze mukazi wigira umuntu w'umudanje ngo nago wavugana n'uyu nguyu mwavugana ngo nago wavi Burundi nguze gukoresha umunyarwanda interview yakumva ni bidanje yakumva yigize umuntu w'umudanje. Icyo gihe nyine nawe career yawe uko wima abantu umwanya niko nabo bakwima umwanya ugasanga usigaye wenyine. So ngiye rero nta muntu nima umwanya kereka nyine ubwo ngubwo nta mwanya mfite nwako. Mwana raraturemeye nukuri ko Imana nibaze ko muza kuryoherwa. Ndakeneye commentaire zanyu kumubona gusa je umva ngoma n'umumengo ni ibintu ntazi nyine ndiko ndakira. Oya ntabwo birenze. Birarenze. Cyo koza byo muramfatiranye pe baramfatiranye sha uva. Ntago twabipanze ntago wambona rwose. Baramfatiranya ko nari ibintu birenze birimo. Nje ndacavuga ngo merci beaucoup uko wemeye ko tuganira. Hama nsoza sinosoza navuze ati Briane ko hari ukuntu dora twumva bavuga ko uri umwe mu bakobwa bakarira abakobwa. Usanga abakobwa ngo mudahuze cyane. Byo biva kuki? Byavuga ko abakobwa nabajura. Haye wasanga hari umuhungu wirirwa wiba ubeshya. Ushaka kumukuramo ikofi yiwe yikoreye mabeshya ngo mukora igikwe mushaka ibitunga wese ubikora. Wowe na mungu mukundana ujya waka ikofi ngo mayibu ndashaka kujya muri salo mayibu oya ibyo ndashaka gukoresha inzara mayibu. Ubwo rero niba udafite umuhungu ukura ufite waba ufite ikibazo. Sukumukura ubwo nturyoshye Briane sukumukura ni iyo mukunda ntago mbizi. Umva ngubwire Briane sukumukura ahubwo iyo uri kumwe n'umuntu mukundana arashaka kubona ko ibyo bintu bikeneye akavuga wese kuki utabimukorera. Oya hari igice usanga ansumbye amahera James Make. Kuki ukundana n'umuntu ugusumbye amahera kuki udashaka gukundana n'umuntu muri kuri level imwe. Ese kuki mwizamura mukuva ko mwakundana n'abantu barusha amafaranga mwe mudakundana n'abantu mutarusha amafaranga. Bon Briane kuri wewe urashaka gusokana n'umutipe adafite amahera? Nkanamugurira cyane rwose nkanamusuzwa nkambwati wambobo ryumwe utaye we Marine ryumwe utaye nanagoye n'itiki. None kubera iki nta bagenzi ufite abakobwa bazi? Ndabafite bingagari. Nkubuye muri kumwe ntibashaka gucokoza kuvuga ati kwe kusokana n'umutipe adafite amahera aza kugukura we nyine. No ntago yemeze ko natwe turabona mu ngagari tuba tugomba kubasohokana. Abana babakiri iryo zina ndarizi. Turabona mu makire tuba tugomba kubasohokana naho basohokana imangwa apana byo kuvuga ngo ntuzangirira gute ngo ntuzame ibintu byose kandi natwe tubarusha umufungo. Umukobwa cyangwa umuhungu? Ndi umukobwa. Je n'ubwa mbere numvise ko gashobora kwifata ngo ndasoka. Ndi umukobwa ukunda life. Ibintu byose yakora nanjye nabikora. Ibintu byo kuvuga ngo nguraza ngo wigize ngo hari ibintu ngo wakora ngo namusokana ngo bakanywa ngo kandi nanjye ndakora mbyuka mu gitondo ndi gukora kugira ngo nanjye ubwo bushobozi nanjye mbugire. None Briane ndakobaze wowe urashaka kwifata nyene tuvuga ufise nk'amahera menshi turazi ko yafise urashaka nko gufata nk'umutipe musokana ukamugura nk'akamodoka uvuga ati ndakuremeye ngo imodoka imwese ndamanyutse no kuri kwa Mungu ukagura nyine imodoka akamubwira ati namuhereza nkamubwira itaha cyangwa se nkanamugura n'akaza nkamubwira ati ngaho genda nayo. Hama ntiwibaza ko bokuvuga bavuga ati mu Kirundi avuga ngo nuguhonga uko wahonze naribi nyine nkaguhonga ariko nkanagusuzugura. Nta rukundo ruba rurimo rero nta rukundo ruba rurimo ugira wowe ufite urukundo
cyane umuntu uri guhobagiza cyo umviriza Briane ndabuze n'ikintu mvuga urukundo ndarufise mugabo sinumva ko nogera ahantu ko kuvuga ko ariko murego umuntu atanga icyo afise Briane umwongo umwe wonza inyoni uwo muganisha mumaranye imyaka nk'ibihumbi umwongo umwe wonza inyoni bishatse kuvuga iki ufite umuhungu umwe mukundana umwe gusa yego Briane umwe n'ukuri ufite ikibazo kadusoze n'ikiganiro umwe kuro zawe umpano y'iki none mwese kubera iki benshi hari igiko ufite ntacyo nta nicyo ushaka none se nyine mugarero mugero nta gikwe wishare ndaza gukubita pase base dusharinge kandi none enje ukivuga ngo ngwiki nihuse reka tugushimire cyane Briane nibaze ko undi munsi kandi tugukene tuzoganira birambo ndasimiza merci beaucoup natewe iteka kandi kaganira neza mwere mwako murambwira ngo Briane ndamurondere mwabonye ko ndamuguye ko mugabo ndaryohe cyane kubona yemeye ko tuganira nibaze ko nabandi muzobabona n'umuntu sinzi ngene no muvugana umwana mwiza cyane arirekura kuganira ibaza ari nk'umuntu ari ubwa mbere mubonanya agaca tuganira gutya ni ibintu usanga nyine biranere kutahura nyine ingera meze gusa mvuga ati urakoze kandi mwakoze nawe bakunzi ba Buja TV nahagaruka mukomeze kugirwa n'ibiganiro byacu ciao ciao